Makasih. Dabne yang orang kita makasih. Aduh aja. Bedawanya ibarat aja kek. Makasih. Sing rungwangan iki. Adi ruang kayak gini. Macam-macam kan. Senawalak ati ya. Awak berdua-dua ngalenak bajang. Saya tahu kau gena ngalet demonstrasi. Itu nih deui kacang, ne jani, ne lakar betul deui kacang. Kenapa kayak gini? Kayak lah tuh. Mau. Cara jadi kan begarang, ngale barang ne tuh. Nice tak gua jadi kawan. Oh, nek bajang udu. Nek tuna udu. Kerja orang kita. Mau? Ke nau koneng orang. Oh, ya saya pokoknya aku murah penting mendawaya gimana? Dia nanti jadi sini sebab. Depan gua beli mati. Hah? Sing beli petang gue ke satu. Ya segera pakai tanya ke bangku yang ke hidup itu. Undang ramang dua-dua. Ya namun tuh sangat ini dong. Ayo.
Menawi beli lali. Kemudian sarang rumah saja ini kering bersama. Lali kiri. Adi Prabu Dewa. Beli dasin sat semarap kapan udah Adi Prabu nih. Mana sebut nih? Siapa siro jatmone dan ukur Adi Prabu nih? Nah, ini sampun yang tenung nih dia. Dia katong kepingun. Dia neta yang sudah bertemu sarana kelok nasihat yang patah. Prabu Dewa. Bang Adi Prabu pedas nawa. Ini mulut pianak beli ini pangkawan dia. Dia akan beli. Ini Sedang begitu besar. Yang lu asupan ini mah. Sekarang yang nam kamen suku-suku ini kering pasir putih. yang lumut. Adi Prabu dan sampun matme soma kering putih. Nang sana ke. Ini ke tangan atau pikiran. Kena pikiran utang beja. Balik kali ini persida atau pikiran. Dia tampun begitu. Bukan ini nyak. Iya makanya Wangtan sangkaning dewek beli ini ngopokin di cening ayu. Depan belilah karena takon yang malu marah apa saya. Genggen rawas saja lebusak dengan anak tubuh tua nih. Maku kan boleh. Lem kene dong tadi. Aduh. Siya lagi lang kita cara petekong. Lenas nugro di jarak tu aja ngwa. Iya, dia majong soleh. Dan tadi dia ngwa. Iya, nak nyepukang gede, nyepukang teman ada sing tadi majong. Menkengken berdia. Sing ada unduk gitu. Nanang. Nanang pacul. Men angkala dia majong dan mau dengar dia. Man masuk mana barang aja ajen dia bidan. Berarti umurnya kan sebaya. Yang kan mau ya Mei. Jadi apa beli depan dengan nanti. Sing ada unduk nak mendemenan tuh mesti bapo maju aja. Sing mesra. Kengken berdia. Ini yang aku kita. Mai mau beli? Kamu mau beli? Beli kata dia. Beli. Nadrasnya beli arsar yang dia. Kaya namun tuh hati metekong nyelepong. Pacang angin rabi. Nah, ajak beli ke pasir putih. Kocak sampun mau dua rabi. Mara sing pirang hati. Kengken atur belikan ide haji. Dia natan suka memadu beli. Todangan beli. Kena beli ngutang bentingan. Sedurunga wenten bukti di jantan ngirenga. Ini apa ngadi nawang pangde beli munyi doken. Dot bukti. Jalan jadi ke Puri, kamu ke pasir putih. Kemon? Itu bukti yang munyin beli nih. Elengan yang nge. Wakasan yen pet prade madageng sekali mana di tiang kayun beli madageng. Presiden di tiang matuang perti sentana. Nampi kenderpe rapi sewentane reng Puri. Sena di tiang sane mesetan. Linge beli putra di tiang sane ngentos. Mulut tuh mulatin beli. Nemangken bukti yang. Kita diceting bagus lah kan. Biar sakit ada manimbas putus ada lah kan selidiki. Meniki aja dia. Ide yaji ring sarang. Sarang mereka. Ngirim nih. Nenten wenten pikenoh ipun di tiang ayah ring Puri. Aku dang warse sampun ide irake lunga. Yen eling janto sang sampun niki. Ajerih manah di tiang napi ide irake mangkok bahaya.
yen wanda kelugra pengayang titiang mapamit ngetuturi pemargani doi rako nyantan nang sapunapi kowentan nanito. Panangane jadi depaman salah ulang. Kayon Cokori Dewa sapunapi. Gelap mitan tadi depaman akan ngetut pemargen ini. Tijon ropaman negawangi ini depaman. Rasa yang gelap. Pemehan seksi joglasan sekecungan kue gini-gini. Apan lena dipletak bayang belah paman. Muga mapi kayon sapunika. Patut pagakang pikayon Cokori Dewa. Ngerasti diang pemargani doi rako dumadak kedes panggih ini doi anak. Rasutan pengguna gelas rumah udah. Apa menesaran liasain gelas. Ijeneng mati seksi dok kecungan paman. Kemudian ini dari sumpan paman. Pak ngiring kegedongan mewalian sapunika mandan enten ring nasar muri Cokori Dewa kan. Sapunapi Cokori Dewa. Seksi joglasan. Lagi beli. Ini super apin ini. Menemani ini kak. Pengapin. Rapi maafin sarang pengapen. Astagfirullah. Wabu tadi dia ngajak-ngajak. Ini makin disambun raw panjang tiusan. Pemegas makin aksi mubek bakten di tiang. Wes cakupan lima nabi ini. Mapa beli baru tentu. Apa masih mesti pati pada saat yang lagi. Yang mulai cakupan lima nabi ini kedasarin pan kenak nirmala. Kenak beli ini ane nirmala masih lakar nampi itu. Laki wala. Pantas bisa nyakupan lima dong ya. Yang kedasarin pan kenak duduk kenak letak. Sing patut pernah ane nirmala lakar nampi. Nih, pantas kali lakar nampi. Cokori Dewa awanan ke bawah arde naros lari mecampur abyanan Cokori Dewa rauh kapan Cokori Dewa ini berako nentan kapi kayun nantuk kapi awanan ini berako tapi ingin malih di tiang ratu aku ngangin Cokori matur awan sering dia kena cinta batin Cokori Dewa ngiring pemargani daerahku kawin dan masuk tunah sang ratu aku Dia ngaman itu rasa tulus bakten di tiang rengangan beli. Dadang selasa dia kayak beli nanjung di tiang hati waktu. Tapi uang di tiang beli. Kredit genah uang di tiang kosa. Nyacat yeh matang nyai. Tapi nyai tandroh kepisaga nak konang beli. Nyai ngelaku pindah ulah-ulahan di kendak nyai ini. Dia mirip tongas pelih nyai ini. Mula deken-dekene angon nyai ngiyasan. Pejalan kaini kemuluas bangun kerti. Gini-gini aku napi di tiang beli. Bener. Sing munuk obah. Di payung gelapit tulah karena kerti. Mirip jo. Gedong ini udah dini ya. Edengan ini panggilak mata. Dini diamen gedongnya kanti luyu, kanti layu. Maafin-maafinan ini. Yedot lakar genit. Sing nandi banyanan kamu.
Aku udah jauh ke gedongan. Yang itu di gedongan aku megai nyen nepukin. Yan kemana anduk didiang? Nen tanering cokori dewa kemauan runtuh wacana nih doi raka. Sugera sotaning didiang ngemit cokori dewa ring kuri. Pengayang didiang. Sugera ratu aku. Tungguda malih pakai kulit dan cokori dewa wacana. Nen mentan parakan sio sejabut didiang iring pemargan itu ya. Sapun nabi kewiyakian pikayun cokri dewa. Sumenia ring batin ditiang ayah ring kuri. Ledang. Ditiang nenten pacang akeh matur. Melanen dewek nabi malih nenten matur ditiang. Betepuak pacang matutang kemargin ditiang ayah. Ini tuan semata sing ada gelas sandia kena. Mula paman gumanti tabang winjang lah. Sakewala tamongan tu kejani. Pesekala tepukin gelas mabin majikan ini. Nenek gelas sing hidayang nerimo paman keken pun paman matur. Sing sida pan gelas mula kali. Yang sampun sapunika tadi lawangan sampun mengunang nenten tidak antuk ditiang pacang ngeranjing. Mungkin pikayun sudah sapunaki. Mari masuk. Nelah karangon gelas ini di. Sing pantas dipuri ada jelebet itu. Loh. Demai ngaduk-aduk ke puri. Lamun ayah basahe ke perantanan duna sang ibu nasi. Nak mau baos-baosan kiring raka nih do. Ratu. Ken kalau renunas lungsuran. Nyai. Ada layar kan bahasa Anglimone di kemai. Man. Cana agung, cana ada macam-macam ngomong lah. Kan? Nah agung, cana agung. Kaken jelemo. Adi ada nak kagong daki bengil kena bawahan. Bekejang agungnya kadang bekedas. Lah kang ibu gigit nih tandingan gobo. Nih Gustin pegelaan nih pangginawang. Kulitnya kengken cara jet payuk. Hah? Nih pemulun nih dia putih gading. Pengadap gitu jangan awaki ini cara sesengake setongkok makan jinang abok karpe kebanyakan sangi kenapa nang itu awak bongkok sing menjenang nyonyoy komplek jeten gitu pas juari kan lapakan cokor itu sing mesanding ken goban bawa yen sae kene goban jelema lu cara nyai jangan dijeroan di karang kepatengan dunen jang mangamak ujen ngelap-lap maman kelian kata marayo nyampatan kain ujen gitu. Kenapa jelek-jelek kene cana agung mau digumin cana lagi? Cana agung cana? Iya. Digumin cana. Cuma kok ditugen abang agung ane domai mentempelan kan kai apa liba agung cuma kok nih kaden sing agung cuma nih. Oh ini agung masih? Oh agung. Agung apa? Agung rai kalah. Apa? Apa? Dia mau kejan jelek canggul urut ini nak. Apen matan sih ngenoten cang jelek, bungur ci matang cang jelek. Bekaruan agung pasir putih dan ngangon cang orang melak. Yang ci dengerin lo. Ambon ini apa nih? Rabindan nih. Baten mar matakon ken Gusti yo. Nek, ido nak lungo nangun yaso kon putrane ido ilang. Nek luong macam kita nak alet ical. Kegedean man pasileh nak pamil jauh. Angkat cang anti ambil ulian kengke. Ulian kengke. Nih belar. Dah tudeng ku senja. Istri pertama nih belar. Apa benar itu? Tidak bisa melayani suami. Ngejong. Kurang servis. Apa benar itu? Ayah tunggu. Takkan ada benar. Gusten jangan nambat. Sing wikan ayahin rakan itu. Awanan itu dua kong gusten kaya ngalir rapi ben. Nah. Adi gua banding ngadain gusten jangan nambat sing wikan ayahin rapi itu nyai kain menor. Hah? Jangan menor tenteng. Man? Bukti menjadi kenyataan. Apa buktinya? Asal gua ada ngelas somang ngalir rapi ben ngalir rapi kedua berarti itu kurang servis. Oh rapi ini maluan belum? Lelen cang. Servis yang memuaskan. Adi kita? Kadang-kadang menggaransi berapa nawang. Oh, kini tebale bani mah. Padahal dulu kan tegang sebelah. Pokoknya kene nah. Berdenci mau munyi. Demen cino lecak oleh hamun sing udah batu pergi. Sangkal nyelak gelong agungnya kuri baraken ini. Gede ayah kayu marakan. Ibu maro-maro tak kok. Jelemen kuri suka-suka. Amun apa kemelancing air kuri dini.
awan. Engke. Bakang iban peketan pas diman kalau foto kan ya. Lama diman. Hah? Oh, engke. Dungkan dagang ngisi Kak. Yo nang tangan tungkan jangan. Lupa kudun jangan musibah kata naik matur kencang. Man. Yang tekeken. Melat negara. Lu idang mau diman. Jelek-jelekan kayak itu nerapin nyala nih maluan usap-usapan medinakan nungenin tindakan ini Saja ke. Panik ke. Saja ke. panik Balik makan jadi sing tawang cipu panik. akan mengkirek kila kotakan ini si ketua sibak tuh hilang katanya Bebek itu ada jadi kumpul semua kayak gitu jangan udah bakal itu Prabu dia. Remuk atur pengape hadi Prabu ni liu sanatur ni. Eling hadi Prabu. Ni ketenang ngilidang sengko ya ni ngilin layan dan berak-berak pangsawang hadi Prabu. Makin sepon lagi. Bang sumekan jingakin hadi Prabu kengkin separi pola tingkah di puri. Ni pusakan beli ni lakar ngadanan jadi pangsawang dia. Belanya kan. Kengkin tingkah ini dipuri kengkin. Meradu. Aduh. Beli. Dia tidak dibeli. Ngelah sama ke kene kalian biasa ke kene lantas yasan yo. Ada yang mau jadi tepung. yang ngelak Cai dan yang ngelak. yang ngangon Jaro melem pegat penyandelan ngang kumur kelah satu mepemikan. Cai paling kanggoa. Ci ngelah barang cie. Ci ngangon, ci ngiwasin, ci ngadanin, ne canglah, cang angon, cang anoten, cang ngiwasin. Kalau dicuci bengkonya kita pasang cang angon barang cang. Gedean ini sok dari kupeng aja kan. Lagu tekel gede makanya juang dom ini paling liu. Apen gede awak cange, apen liu cang ulang domang, nang udiang cik keberatan. Cang saya keberatan. Paling cina kelak domen cang ya. Soleh doen. Geliba. Akan sangkan ini dia beli untuk mana di puri. Depang beli lakar melilit cito ni mulu sungkon jagat dewa. Beli bapet. Muja mau pamit beli cicau. Kepuaragan tuh nasang ibu nasi. Jangan marah melali. Ingat? Saya pas Adi Marco. Kaden cilayah tuan bahasanya. Kaden ciblorang tuan bahasanya. Nyen ngugo cilayah dua. Mune kedan basane mon karunge. Dane Gusti Anon mau bukti layah dogen awanan berang. Amune gede tadi kuangan ngama. Lung kukusan keplok kelam beci mantar kok. Apen kudang kuku sencang ama, apen kudang karung cang ama, terus nak amah gelah cange, nang udiang cik keberata. Gelaci ya maci? Dah. Nah, jadi nake ngamah gelacang me bangko cang berako. Apa dia gemuk kumen Nanange kayang panane bejo-bejo aing gede-gede. Ya di kengken pen sepeng-sepeng Pangden entan sangkalin di tiang beli rebat dikirim puri. Bang yang jadi tiang mau pamit ke Gede mah, cara pakai ini. Pamit. Jelekah. Pamit be. Adi bawa keke apa kena? Jangan mau pamit. Ya namun tu sarap dene udah di alas sekali ngidayang tekemai. Lak ada tiang beli. Dede megeti dia olas dini adi ngoyong. Ngoyong dini. Ngoyong dini. Dini ngoyong. Ini. Nah. Weh, nyelekan mah kedang telepotok ng bawa. Adi. Nengklep di. Cara sengko ke si tekepang. Mansan tada. Jadi kenapa? Mula sing patut ada warga nyai nulakan ngoyong di puri ini. Bukan kene. Nyai ngelah tanah lekadang. Ngelah meme, ngelah bapak kamu. Makaat besar. Alih kamu. Kadang kendang nyai ini cukup pengalukannya. Makaat itu di kenyakan dari lekan sampah tanah. Napingin malih cokori dewo marago istri yang geni do beramiri.
rumasa titiang sampun kuwa yen Cokro Dewa parakan malih titiang sakit manah titiang nunas pewecanan Ido Iraka rasa tanpa harga angkan Cokro Dewa kantun wenten biang ajin Cokro Dewa yen patut murup genine ring puri toya bakang titiang mangga genine patut atur pawungun titiang ring Cokro Dewa ratu dan bina waluyo titiang ngambilang minyak awanan saya naga ngendekan genine menawi raup kulit Cokro Dewa Nabi malih yasain Cokro Dewa wenten idayana sat maka pengantungan permanan Cokro Dewa sampun raup Cokro Dewa merapi mriki Ratu Wanggo Ido Iraka seneng Cokro Dewa talar weneh mangken sampun wanah kayu Ida yo nenatur titiang Doning sampun pemutus kayong dikadipun ini. Dengan ikan titiang pamit. Titiang pajamu pamit. menawi nenten suwe nenten doh Cokro Dewa memarga rumasa titiang talar nenten memanah kantungan Nangaleng lah. Umakadmu. Makan, iki sudah berdua. Dis pembantu mah. Nggih. Kalau betul-betul mah nanti konen ne asing lah betul mah bagian itu non. Kaki-kaki dang udah ngoyong. man kena nyempengnya kengken Kaki yang tadi beniang pangnu aja kaki ngaya anu dini. apa le cang dini Ngaya kenia. ngaya kenyen keniba pedalam kai ketuaan kai ikan ngayan celak potong bawa Man kena kaki kalau mulai. kai kan gede Oh, kalau menggede. ha Bang lah buka. kengken Bang lah buka. nak kena cang lah bakal ibu kalau maklen kai Las lako ketengnya. apa Lako keteng. laku apa Lako gemrong. matemawi dok kai tua kalau ngamak barang ke kita ke busin kai adu len pangkat khas gemrong celak potong bawa dini ya Oh, kalau makan gitu. gede Jadi ya sih di diannya ya dini udah ngengken di diannya sengaja. Luang coba wake merebutin linggih kutin pagelane yen penyanyi dini di dian sing makita nung kaya makita melingap makita nunggih sing ada likade Nah kalau gitu nya. kene kene Manipuan itu apa bedo ada apa-apa kalau nyamat kena sih ada kan nang pizza. sing dugo ben kai nyanyak nakar kuri ben tangi nama Mesti kang ngale. dapat celak kematanya ya Be. be Makasih be. Aja nasi boling share saja. sing siap-siap umut nih mata tang buang jangan oke kan ada Rasa ke lingkiran. Akan beliau nang air dukat. Amat dukat serap sih. Mereka takut gitu ada dukat. bukan apa Ada ngena ada dukat nena ngena. Ajan, cicing mata beloran kan? Dilet tungkat sang lot di bawah, kadang tungkat ada angot tau. Oh ada be dukat. Boy mulai timbang sih mampu udang-udang, ini dong, ujian dah tunasen ke bawah. Dan medayat yang terjalan yang bas ngencot pada basang. Ane ngentukin sing ade. Ne Angin pun ngelikatin ngenekan supaya sirah. jalan Angin. kepuri. Ya ke ngai panaknya bagus. Ada pengedik anak busen kayak. Apa nih? Paman pangseng nu melat-lat suwecan hidup liakong bekelang gelah mantok kepuri. Ada jelemane nih bongkok selem to bang. Yo pang nampedan. Nih lacur anyut sana lido aneh nu aneh to. Bang ibok serang ngayain busen kayak. Nih ada ubab.
Nih amat karena tau gede bayun bo. Harus selip kalune maradan. Karena unik dipuri-puri. Lapisane atrek ini yang remah. Pejantan sampone makin yang pas. Koyo menjutak sana dia sampun mau sama. Wonten beli sana. Tak memangin madak becek-becek diri. Bilakar ngingkinang metulak wali kemu kegumen beline kejagat tungulira tekan yang teko beli kecunduk ngajak dewek ayu di tapangan jani nak kengken paundukan ayu nadi dini nak kengken paundukan ayu ne lah kapan wenten rubah dari kering kuri nemangkin di tiang sampun ke kaunang saking kuri ayu kadu di dipuri iya yuk dang lo ngasa mirip subuh pengenan ide sangang pramu wisesa mirip subuh patut nemu gelak pertemuan ayu ngajak pertemuan beli yuk ayu subuh kutang kapen yang somah ayu dang lo ngasar yuk beli mekelosan saya subuh balu yani ayu lah karajak beli natakin kelacuran beli di jagat tunggu lirang jadi ayun beli ayu lah karangon beli somah beli ngeleng-ngeleng beli jasane nanongin di tiang ini korim boyang kawan parilasanan di tiang yeneng yung tikat ba kayo di paca mararatapi dan pecekan jatma sani kanto nano meruruh beli yuk iyan beli lah karang alih anak lu jegek tur maning sugih helah pun beli lah karang alih kalau kene pangmansan beli nyangkutin dewe ayo na yuk mangga di tiang ke mau bener kami yani kene sanjeman lah deng lo ngesan sung sing adonyen di tengah nala bang beli nyilih cepoh kan kangun Lek kok pinonya long japan mata itu ay ngapat imane nganis sama sing bang nageh nyilih cepok nageh pino gitu kadang ibu apa jelemon ini ha kadang ibu prabot dadi silih dadi uliang gitu abad ibu nih nganis sama kewake ya baik agung tunggu lirang ibu sing bedaya saja wakil tekening ibu dadi agung ibu ditunggu lirang kesungkamen ibu dening banyak ibu itu ibu kebaktenin dongin kene ibu ngabat tingkah sing lek mirip aten ibu dadi agung ditunggu lirang rasa nirdon nirgawe nirguna pesan ibu dadi agung gitu kengke aing delik mata nih pun aing sesuak kang pungutnya ini bebalih matanya nih sing tawangnya bebalih nyen kadang nyuak nyen kadang ratu itu dilijaga kong lirang tawang ibu wah
yen kene ibu tan resep kapining pelaksanaan wakini. Tan resep kapining semitan wakini. Ada ibu nekot ini dengan alas lihatnya. Wake dan mahawi dan tawang ibu. Ada pianak ibu nilang udah diburi. Resep ibu. Wake dan mengandung tawang ibu. Sedang melau, sedang luongonyak ibu ngangkon. Disengengen wake subuh nawang. Rehne oleh dikijapan mata ibu nedokan subuh ngarwana. Ibu mula sedang dulang tekening wake oleh pidan. Rehne wake sing sidang ngenyaken ukodan ibu ne. Apa ben ibu mula memusuh kapitui tekening somah wake. Nah, sepalan subuh misi aman kita nih ibu ne. Ne jani lautang ben. Ken-ken ben nyek ibu ne. Wake bisa dilakukan. Nantang bayu san ibu ini karena yen mirip ada jelmu lakar berperang belum marap kapan dewek ibu ini. Yen kene sesuatu kumut ini tan nurung murah patinya dewek ini. Lakar bangku membes-besi dengan las tanong saja. Iya. Iya. Gara apa ibu? Jani batun mata nih belakang seluruh kaki. Bang persilisan putar. Iya. Buruan lakar mes-mes paketnya deh. Didiang matur sisip ning puri dewa. Kasih pun didiang tangkil. Tuning didiang kantun nyantanan tegak didiang ayah ning puri. Begong. Mangga kedekan biar sayang cukuri dewa. Yen wantah cukuri dewa arsa ngiring gelisang mekincir mekaos saking. Tidak menang. Rau dijeki didiang ngiring ang cukuri dewa sampunang sumedeo. Ngiring-ngiring. Alih ke Badung orang di Denpasar. Ijo menitakonang. Tegali yang gawe timpal. Pengantar kemincitan takonang. Masih sengado. Alih ke Puri orang ke Puro. Tung sing bingung bener kena ini. Metak itu bakat ramang. Nak ketekon, nak ketujuh, yang laku beli oleh ngabulan lebih tiang ngalen-ngalen beli maraside kan tiang nepoken beli ingat tang nake semayone beli
Apa ingat Cang? Bidan Cang teh mesemayo kan nih. Cang kenal sing kenyau kenyai. Tadi keto beli ngeraos. Itu Ken. Ken liange pidan keto nama sene jani. Beli. Tinggalin. Ne jani tiang supo kene. Tapi beleng udang Cang orang ngurus Cang beleng. Ya. Tadi keto beli ngeraos. Ingat dong beli berani bertanggung jawab, beli harus berani berbuat. Membading beli membading. Mana? Pati belenyok kamu nih. Kene pemadu plaksok pati gerape. Apa tanggung jawab Bang Cang? Juang tiang beli. Cang sing selo kan juang. Belengannya nih kan bilang Cang. Cang nak kelah masih harga diri tau ah. Kene kok. Pedek mau pelangkiran keranjang wadah boleh. Awak cekek mau kelatiran mau kejang bang milih. Ken tuh beli ken. Munyin beli nyakit dan kena tiangnya. Nih mare beli madan. Geti godam be gulengnya nyukut paku. Beli dong aja tiang bedam di belengnya takut ngaku. Apa akun Cang? Yang supo geti godam. Be gulengnya nyukut paku sing kelipasnya betulang ngalian. Nyan kajang bedam. Beli dengan aja tiang nak ken nih. Kelipasnya betulang ngalian. Longan coklat yang balian. Udah tiang ketang beli. Nayanya beli senyanyi tiang pokoknya dino nih jadi jangan lapor nih beli nih. Ketijo kena lapor. Kal tutut Cang. Tiang sing jong lapor. Dijo konela kona bapak kepala dusun banjar kawane. Gusti ketondola. Tiang sing nyajuang Gusti. Ini batak kati kepala dusun. Katung kati kantor kacamata kal tutut Cang. Nah, Bentang kan lapor. pokoknya jadi tiang akan lapor pantauan. Kepala. Ngudang-ngudangan nih. Insap saya di Jongoyo. Uri. Apa kene antos nih? Pari laksana yen prade jay nyeraka di mau perubahan sekarwan cak. Kemudian Sirotan pede. Dinarang ke pari dewa mapi kayun. itu apa? Dijang teruno yang ngakuin beling. Ngakuin belingan. Binge. Belingannya. Kemerikot hurianan pun.
pangaluan ngeraos. Jaglo gitu gelana. Ini loh beleng kan? Inggih Ratu. Kene pangaluan pengelam meragat ang wicara nih. Tak walas to nene. Ludot nawang menadanenyen. Wah gong. Ini kuastan titiang kekalih, titiang meduwe adan Ratu. Dua. Reng sekolah lawan Jumat titiang metiosan, wastan titiang wau. Enak ibu adan yang komplot. Ngelah dan dadu. Di sekolah len cuma len. Apa tadi gelanawa? Tugas bidan mas sekolah dan nyen. Reng sekolahne titiang mawaste. Loh ayu komang Isabel. Tugas mas sekolah bidan ada nih Isabel. Menyen Juma lantas. Cuma titiang-titiang kau kina reng timpal-timpal titiange. Titiang madan, loh celak. Oh, yang rumah lu celak. Menajak ke kuda nak nyelakin. Menlo li dije. Titiang saking culik. Lu celak, li kulit. Yang tahan sen ketulit. Li kengket jangan ngai beling budak. Kene lo. Ien penundukan desa culik lanawa. Ien juang uli dini Dewa Ratu jor sawah. Ngapangin tuh? Di Karangasem dong ngos tuh. Tuh kamu parakan lama pangguran. Nenten aran. Men yukti pun nenten nganggoren titiang mereka ke desa culik kemauan ditongos titiang megae ipun ngelalinin titiang aran. Aku megahe. Sampun. Di jelo megahe. Iri kering celuk. Kemudian tuang ni halih tongos. Adane lo celak, culik makanya itu celau. Loh, yang kengken lane undo Mapan pasti keadaan sebetawang lo mawet uli dije turmaning magae diceluk. Nah jadi kelah dot nawa. Keginan itu kemudian. Titiang dados tukang jahit aran tua Tukang jahit inggih pangkene be. Ini marek kinucap maut ame. Suwa darmaning benem agama dane. Pinake nekak kang agamane. Menjajahitan. Pinake serana cihna bakti ring ide Sang Yang Widi. Sing tune melah. nenten lu aku titiang ten nyai cana punika Kemudian titiang dados tukang bordir ratu tukang bordir inggih kengken do. niki napi jajak Jogja Kayak bangun anak lekat anak gue. nyait penganggut titiang ratu Nyet penganggo kresep penggelah. Napa mekas undo aja nih kengken. sapuniki ndeka ratu titiang nyait tewes wong cuma titiang teker aresipun nglalenen titiang pangene suwung pae deliman titiang ajak ke meten ratu aku disampune titiang ora oreng meten iri ker ares titiang paksa Amat yang istancang dari turunok. Anti memasuk, anti cangak lu. Tugas bener megai itu suwung. Timpalen barang jak megai mekejang ya pada mulai. Men posisi sing ada. Deke parakan gelah mait lu ngajak ke meten ke gedongan. Nekat di gedongan lu paksa. Ini pangsumekan ben tugasnya paksa kengken lade. nya Amat bolos. Selesai
ya jak Mas Hari ya. Nenten aran. Wanta apisan wah, bang padam apisan. Cepok. Inggih. Cepuk ajak campur belang, ibu beling. Wih, amat merani nih. Nggih wanta apisan, bang padam apisan. Ampun nang medake malah Nah. apisan tuh. Ben puane ben pok. Nah, jadi itu nah. Ini Pindo. Loh. Iyan Pindo itu jenengannya. Iyan juang kerjaan itu tuh. Anak istri ngerosong jeneng lu sedang masih subur. Inggih wanta ping kalih, kok ngampun nang nikah nyalit mana teh. Bang padam ping kalih. Nah, hari Minggu ben pok. Iya. Bukan minggu kan yang nodite sing masuk mulai deh. Wah, Gong. Punapi yang do coko dia mikayun maripun nyanyuang di jaya ada sampun iko jumdelak mana di jambang-jambang paling lah cepon dikira coko dia mau sesekian di jaya ada sampun iko mana di jambang-jambang Lepet. Nan. Nah, kuala janik ladot nawang kal kengkenang nih. Bangipun nyuang di jaya. Menap dini nah, lang urusan. Sing medayeg lah. Antuk napin nih. Liap lipi gadang. Kalem balamang sambo. Uli pida nongkon ngalih soma ukun sing sida benceng. Kan jenenge kene demen ya. Itu perjane ngot bodo. Nah, kok konrong. Jenenge Yasin belingane. Hah? Dijang cenderung yasen pun, no? Dijang watbok, dijang keselir dados mangku niki. Mangku apa? Mangkuan? Hah? Ngelah kena sing. Iya ada paica dipuri melang nyaring. Melang. Iwasen kita kan misilah apa sing? Jag amah makajang. Kena. Sari ini mai apa bang presiden berkenal ampas-ampas putang semang-semangan tuh. Gelas sing lah tongot. Iyan prade kira-kira berlaksanaan jani rumah satsai ngardinin gelah tan rahayu ngardinin purine nemerin purine tan rahayu ngurukan para jana mekejang. Hah? Apa nih madan melah? Apa nih madan maur kamel? Apa nih kepos rahayu kadang keto antas nih. Saya belingin dia. Sing saya ngaku. Wakasan lekat bianannya apa adanya bibinyat adanya. Kawinan pangsing kasih nangah cumta ke olas juang ya. Tapi ini mana? Har. Inggih, antuk ajereh mana dijang ring inggih cokori dewa. Manglo sampun banget dijang pulun bersangguh ring inggih cokori dewa. Waduh. Ipun manglo juang dijang asa punika. Juang iya. Inggih. Dan sampun diserang kayun cokori dewa jadi juang dijang. Becek ampun. Dan tuyuh-tuyuh yang lapana. Panak ngengkat ya. Weh, udang misi-misi atore. Ini nah. Iyan cai mula sangkaneng bisa ngewalas. Ledang lah mapai culi cerit nyeraka dini. Juang iya. Iyan paundukan serana. Nela karangon perbeo. Nyakapin iya. Inge. Kewa-kewa. Pang lo sampun suwe pun ngelecokin jagat. Jadi pun juang titiang pun patut saka pang titiang. Karyanang titiang pobiukalan. Pang sing madan Inge. cumtake. Pang dadi melalui mailah kemumai. Iyan paundukan serana apa luwer itu. Dipuri tunas. Bro mangke nang dijong ngararah ring puri. Dijong ngararah busong, ngararah kelapo, ketan, pisang. Para kandel itu. Ayam, taluh adeng-adeng. Ada yang halo. Ye alus nih. Para kandel liudorin meneng ale busung ron. Yen kokori dewa ledang, mang no gelesan. Jagina pisang apisan. Inge jadi numas ring pasare jag napi ko boleh numas. Nah. Iyan gitu tuh haluhan bin. Apa jenis patut dadi beliang dituduhkan beliang. Ye. Mengunukan ron busung bas dipuri ada. Siap. Beliang. Jika udah jajan ini jak bayar. Itu penangan bilang apa bakal mone. Jangan sekuang-kuang nih biar menanggung kepuri nah.
Ini apa malu ngone? Kan keuangan bin. Angkin belah kepuri. Inge tunas tiang. Inge yang kirang malih tiang lungsur. Mapan ya sebenarnya dia sumanggup nyaki akapin lo. Di kuda kengken bin jebos. Sing nyak turmaning mulai bieu. Angkin belah kepuri na. Penaken di rumahku mau beli mau. Yang menakan di rumahku jiju. Bantan ko nang ngelak. Tadi di rumahku kan ada beragatan. Yang diajang itu aku mulut yang takut. Dan itu sebuah padan ngepurian. Cengaknya gini nah. Bang petikan lak aten cangat, bang petikan sakit aten cangat. Cengaknya ini cakal mati yang cangat. Katung jejang masih nebogolan kalampain cangat. Beli sing demen ke dia, tiang ke dia, beli tiang ke dia. Lak. Nah, ada di jalan cang selain lakan deh. Nah, yang beli sing demen ke tiang depan di Indonesia jadi tiang megedi beli. Kiwala, nebusan mata tiang nepoket pican itu anaknya untuk tiang bang beli. Bang ada sewang tiang motor megedi beli. Nah, wah pican itu bagung, tuh kedake urusan pes elak. Pes tadi gawenin, banyak kencang apa ada sakit hati, sakit kenah nih. Nih kok. Pes jenik-jenik pang ada sewang tiang motor. Bonyang. Di kantong beli sing demen ke tiang ida dane nama kejang deh ke tiang suara tiang bajang beli teh jani pokoknya kalau pepas tiang beli ngan apa bulan yang segene jalan jangan Tijo bakat presiden anaknya akong cicil muleng ngaji ngapo ne bendak belanja maro ya kagecang nah sumago panak ne no dong duak masih ngelak rayo mengenap kesudayan ki acakal oh yang mau belanja barang-barang dong kaden ya canggih ulok-ulok ciman dong kayang itu duakung pelut masih banting ulok. Jangan bangkit bang kata ya. Weh. Iya, dia udah lagi kali guling. Ulik ini pencemikaten peselahan. Bang padam tan kenian to kita ngaten ni pun. Waduh, bermeja. Sapunat. Gelas yang mapi salah. Ian Prade cahaya ada tujuan lakar ngalih pipis. Walau kedasarin pen kena rayu. Gogong putra. Ian gumandi ledang sepisan di tiang lungsur jina. Apa gelatan sing mapai ce? Walau kerasa pen gelata. Ian juang tamengane ya diastung lasing tain. Ngelelano ngumbar desa. Sida pen gelang rasang tamengane. Bare jagate
liu pekewa alian gumine kewa rumah setan simpang hadir untuk wacana ni daya haji nakilisi Sinawan singi yang tekaning Uganda kali tanana luwe saing mangdana ien suka bumi katekaning kali juga ya tepecap bumi katekaning yus kali sengara alekan kali juga asing ke kernep tuh ke katonang emas sing ada rasa luwe utamang bikin harta berantem mas tipis itu itunya binaneng kota menganjani rumah segelaingan tekin paukudan Pansuk ngapin ya punikin aku. masa pekrimik harjana yang rasa iyan diarek ladong super rasa tanpa bakti hidupnya nih kuala supaya itu hilang kurin gelaya bani ngerosan kuda gelapian aku dia Sapu siramat tuh sapu ni kering ringgit tuh kori dewa. Jangan lihat timpal-timpalan itu penawa kelas subang pang kuda-kuda dengan yang ngatur nak lingsih unukan merupakan gelah dengar di dan gelah senawang ikan itu Tan wentan wagung. Saya ingat titiang napuatan ngideng kumargin cokori dewa. Sampun saking alit ratu wagung. tungil gelah matur ide stata ngerosa ning ide was senyanang nawang paunukan itu mapan konden masa nih ben pidan yang suba galak suba panemaya idewa nawang nya nengardi popudan idewa nih sang sapa si rugi pinaga guru rupakan idewa sing ada idewa munding ayang atur hajinya dia lakar ngerosan midartang mutu ngerakan idewa nih Inge jak pecekan jak peseringan munas ngeri gitu nak lingsir. ini apa dipatok hitung nih ide olas kelar kejadian panggilan ke puri saya matur mang ne medal ide di subane yaji medal gelah matur yen pradit kamangane sing kedaging ngatur gelah mangedi sanu di dini Inge murang-murang apanya dijo ngal-ngal meh daging di tiang nauna mametan lu matur sisip ratu aja pinahajang di tiang banget ngulung surga ngernes nampur doning rumah di tiang ring sikian iwang menawi tengukah kuenten aja melingering kurian aja sunampur ya kemudian kening matur kapinen haji merata iwang sing yennya kening tangkil kapin haji nyak kening kok kapin haji nyak legel tamekane liang haji ini sing kena penaji ngajak yennya kata kening setate ada lantas ngoken haji ini belum tujuan haji ini ngewenten anak senang di tiang menato apa mirip ada anda bakal tuntas lagi nih perkara tangkil kapin haji tapi ngajang di tiang lungsur kapung orang tadi atur di tiang sana sampun lintang aja iyan gumanti haji ledang iyan gumanti yukti haji suite ring sikian di tiang
Sapa sira ugi guru rupakan di tiang aji. Melet manah di tiang mangna tatas kuningen di tiang. Mangna nenten satru sekejang kinucapi anak pepinyat. Guru rupakan di tiang sandeng arti sekian di tiang sapa sira ugi. Sejabo mirip anak iri kape nuko dane dewa itu mudiang ceneng kalau kan panak bebinjang yen kene ceneng sing mirip ngugu nu mirip ceneng sang sayo kapen linggih haji ini anggo ceneng reramo ini kemudian setato nak onang beru haji ane ngerupaku dewa ken sing dewa bakal ngugu Sapuniki aji. ya Rasa pangke pangpat itu yang uning ayang atur. Talar aja tan ledang. Canden sampun kemana hantu yang aji tan sweater ini yang nge melarapan puniki. Mungwing ledang aji. Sana sampun lintang rup upo pira sikian di tiang. Iri yang siwa duara ling yang di tiang mohon. Ramangan puniki rumah setan sida hantu di tiang malih. Unsur. Di tiang bangayang unsur pamit aja medar. Weh, neng, Yang bener matur. Ngamuling sok weh, ayo dewe, ketemu dia ngambul. Kusten kene cai bulu-bulu kan. Tan wentan aku. Neng, nang mai. Nang do keto. Yang jane ceneng matilah ruling-ruling ngalih naji. Apa kemau naji ini suku ngangsan lingkir. Nyen cagaran aja bakal klanteng naji sing adolen nah dewa ane patut bakal klanteng naji nah ne mire bang aji subuh panom ayo mas kita mengangjani pinunas ninge apa mawana aji uleng pidan ngeledang ngebangin ragane dewa pauno kan ane ngerupake ragane dewa nah jani mapan lektekan aji subuh mata neratep gisi jeneng buat kebiasaan aja ini. Daging aksara sumur lah penjeneng amangang nih. Ane patut dani petegatan aja kapine dewo kelarang jeneng. Ane bakal angun kelar sekamu-kamu. Tuh. Nih paican aja ane madan kidung pemungkas. Tuh muluh penelah. Sing atuh yang patut nempang aja sing capu idewo muluk pianak aja ane sayangan aja ane patut muluk idewo bakal nabi pawuruh haji nih detonan nah nih jani kene haji sing masih melihang idewo putran tetung jagat ada ane sing lantas jeneng nawang kawetan apa kemone Cina bakal pati laku pati kapluk penjalannya pelaksananya di bumi ini sekarang dia nyen yang sap kapan kawitan sing nawang kawitan jak penyah laptik kuku jo bawa saja ini sing ngaji melihat kamang nyen ada nih ada Melarapan punika sampun mangna gumanti persida galang padang mana di tiang wakasan suweca aji midartang sapa ini kan sekian di tiang kalari ke sida talarantuk di tiang kaculu ring raman di tiang menawi te suweca kawin nih wenten galah mau tamu kalau rika yang mewali nangkir ngangan aja tuh suku aneh aja pengaji dosan yang ceneng sap kapin ngaji nek kene aneh ngerupake nagani dewone ada sing haji nyeno ada mula haji ni dewone sake walo jo haji masih sing nawang bumi totonan aneh madan pasir putih panegara pasir putih bener main jenenge teh sangkane ndenawo ngaturan lek tekan aji lantas kawibawane dewa bukan senu ceret nu parak mugu aji mapan mecingna uleng kawibawan jenenge mula putran tung jagat manut atur ndenawo pasir putih panegarane dewa nah jani ya ni dewa serak mau dewa menawi malih pidan di tiang kalugre kapece yang galah pacang mempamit dengan aji
Guru pakan di tiang aji. Neng. Donyen kadenan aji nunung ragane dewa neng. Malih pidan di tiang kalugre. KPC yang galak, pacang mempamit dengan aji. Guru pakan di tiang aji.